yotebete na muibi chikura bakagira bakakwete bagatebugurete ubusaidi na muhete chikura ubusaidi bukabura ukani urajaji na ayiruhu chikura Mchamenyera takereke nyoro umuntu yoga ngirete chikura umuntu yoga ngirete chikura esa uya ndikire umumuchie kwa minute webi no koire bintu byo wama na bamanyete igama tokonyora burimu utayibiti tokonyora beza utayibiti Nchego ngikira Afrika ya Nyasaye nchimanyete nga tinkonyora kende na hindi tinkonyara kende onyoyoro igoro tarachika kebebo na hindi namonta gitikuwele Nyasaye nembu yamono egekubera gwetera chikura chia 2022 igateba guchase ugosi mugrango agateba umuntu gete nabura nyare kumerera abantu buri nabura abayibere kibesa cyabo nabura abanyana likende giyose takibo gandu borobuye to kuiba egekora Nyasaye kuburwa to kuibura Nyasaye akiyateme to bibiro bwo pesa nchigo konya ase uburayi bwa wese mugrango my friend Nyasaye urigururago konya na family n'abanda bagende bangame use mbali ole ulibaga sabu y'ubugambi kugenda mutu Nyasaye tawanja kwa abana baye imiti ekero basabite eswi Nabanyuri ngonga Nyasaye nero chore tena ta kwa wese mugirango chimiti ekero wese mugirango bari gusaba eswi Nyasaye yuri ngo 2022 Tani wabono hiyo. Tani kuja kwa 2027. Ndio kumitikira akoro kugani kwayo. Njenera azioka ngokora na kimutana kuyukore mweli n'abantu na tuamirane asamata. Sekere sekere tuwechero mwako mugima okugandu gwekinanga na naibire ekiruko. Tuko bakira mbiye mono asemwa beta batoereru. Uma ito umuntu gotebanga ekirugo gona ibite nchago teba ekora nje kura naye muyukambwata abantu banyete ekirugo yibukaratensa umuntu banya gutemera tabaru ukigo gusemura ekera tabaru uki iwe manya arusi ngo gusebe bikonde mukari gusebe kisese gusebe bimuri bitamwati kura Ekora imumo kwa abantu wale kwa ndio mtukia nyanguso mochoro mjumbe atangazo. Let us be extremely careful kwa sababu kuna ripoti ya DCI inaonyesha kuwa kuna mabasi ambayo yanaishi katika hii tauni yetu na hiyo bayo mabasi yanasafirisha mihadarati, wanasafirisha bangi na wakishashikwa tayari kuna makesi wanapambana nazo. So kama wanaoperate kutoka hapa, target ya kwanza ni watoto wetu. And that is why nataka kuuliza bwana ACC in absentia kupitia kwa chiefs wetu, hebu tukae macho. Na mimi sina haja na biashara ya mtu, bora tu ufanye biashara halali mpendo wao. Yule anataka kufanya maneno ya siasa aite mkutano yake vile nimeita mimi mkutano yangu kuja kufanya maneno ya siasa. Na hatuwezi kuruhusu tena watu kutumia madhabahu ya kanisa, and I'm speaking to my priests and pastors. Watu wasitumie tena hii constituency yetu madhabahu ya kanisa ama matanga kuuza sera zao. Kama ni uji, kila mtu alete uji yake ya kusapoti hao watu waombewe, kwa sababu mahali ya mazishi ni mahali patakatifu, ni mahali ya kanisa, na hiyo sio mahali
inastahili watu kuja kufanya ile ujinga mliona ikifanywa kule Rangenyo, ile ujinga mliona nikifanyiwa kwa mama yangu kule Nyamira School. Na mimi ni mwanasheria na ninajua na nitainua hii swala kule bunge na tutapitisha hiyo motion. Lazima tuokoe Kenya. Kuna watu wanatumia platform ya machozi ya waliofiwa kuja kuleta agenda yao. Agenda kwa matanga ni wale ambao wamefiwa, sio mjumbe. Ante huyu mwana wa Paulo na mama chini mataliere omuurite kirogo ari gutaka konya matanga ye ekura mbwate ngesuri mugaka naye moyoka tanije na muurite kirogo n'abantu bangu kugirango bayisanigete ngasa kolire urakolire turabaratema na nje umwana wirika na nje ndaso kimuna ngusukiko dati asabu kinankero Nyaramba ndutagete kigali kitaturugo soe town kiyetere mumbuga kigenda gokia Egereke rosore tutam wone town pari mumbuga yego kina wone town ngoja mumbuga Goma imoto mwata turasha toa yirera usuna igori ngocha rire toa yirera usuma